Khubor pi baro shakathub khubor jungi kadon Bosco Media Network. Ini phaishosh kimat kiba kongsan. La banja ki san hima haka give and take policy jungki Jylla ong ka HYC Northwest Khasi Hills. Ki maram ki dei ki khasi paka kim dei ki poi a ong ikong B jirwa president ka HNYF Women's Wing. Kalangpi kadang dei ban hap po usam ka Jylla Meghalaya Renikten Tongkar. But la khot tender khat ar klur tam ban pen itna de ka sor July MLA second July constituency. Temtang ne phaish ki khubor ki ba khampania. Haka khatnyau tarik unai wing arjar arpoi u vice president ka HYC Northwest Khasi Hills suba artist rin tathyang harangkat ki menteri ki sordar nongwa mautamur ka ba ha ka jirang constituency ki lahir jurib shaki jaka khapot bat ka Assam. Haba pensyaya ka jingle jurem ubarin tathyang ulap benram. Bakam syongnya ban supertaha sor Shillong hari la jong karbamon. Ula kentui ki nong elam seng bapher bakin mi ban litpet hidala ki khamat ya ki jingshem lanot kite ki brio ki basa ha kite ki jaka. Balada ki don ka jingkit kli ya ka ri bat ka jait ban rio ki dei ban perkhat jangai na ka banta kita ki san hima ki bala ban poi sho upot usam ka Assam lingba ka give and take policy ban pentrekam da ki Jylla. Nagalang jiki ki download baru khoi ki approve ban penjisa. Ban ngakan turu ya longdok soyong ba ude ben lei habe dewe kane umde ben song susong tang hapok suki ban ngakan tu disi konsel ba kumbangal ong menne ba kade ban khot na eke ya ka dorbar hima ha kane kabring nyotab dingi nang ba pintip iki jingisya hadug ni singam di i kita dorbar hima dehlor te dehlor kan nong rem masaja wat ikini siam bat sai cicin ngapan kan mau iki di nong mi khmat ki bodon hapo kabrin nyutrem da kan mau hakasngi ka bakhaddo ba phin sayap kade ka hok ka jeng phi be kumbala pen benta ulai tang an riu phot bat saw da kan mau kita naile kai ya gejai ben riu namar ubulai kumba ula shule shor ula pun kubor hangi kajai ben riu khasi jengi ni don hok ban ya keren ya kane kubulai sibon tengah suku ba ka kasnat jong ka mau temur nongwa soyong siem bakala submit ha katsukun sel ya kikot isla bat baleh hadu gini kisingi bat phim ajing tip haki bat ngakan tu ya phi mardor basngub ha ban pen kubor na haki habide be kene kecaka puta ubadai hak kujungki bat yo le se pidon di semua dokong pat nagalangi kun sama jong kabrin strep ngem pedang dalele banga ong direct ya pi perstuntong song kerat sama lada phile kai kene ke jaka putak bahap ha tanong wa motomur soyong ship kubamut dakan mau ha takhanatang ka ba mansua nadu man handai uno beri wan baktakti ke jaka jong ka nongwa motomur soyong ship uta unsayap renyang hagine ke jaka bat ngelaju lap sngau tang ru ite ke beri womut ban sim kabui kene ke jaka bahap kene ke area ngala bena bakila danglek sakmat tangka kentu iki damle dalam ready remau nagalangi kun samla jeng brin hutrem wat lek kai kene ke ka hok jungi ukasi badon kane ka brin hutrem ni habang ayat kilang-kilang ya kane ka jaka ke area thang jauh ke umat pasurok komdon talat kimdon dagi pau kilometer arpau le pau kilometer kijat ban penpoi ye kimar di jungki sate sum tanga hato najing song pi hang tu najrong kilat no ingi bodon sepo ngimlak pedang lele bat ye kata kumbang ong adu meneh ba hausnem khat khandai spa khalai khat saw nilai san ladon kataga tik give kumba phimut banya thumu menta phide ban seino ini ikot kisla napo home minister pinsa penbej yo put sam lem kamta nagalyang ni khon samla kan mau ukon samla jong kabri nyu trap ba udah ban kiwen ya kane ka benta namar balai
kadega hok jongi ba pide ban le hok kom dei ba pinsu tap email kikam ke jingyo nong jong norong jino bangla bana teng ru ba ya kaneka jaka khatar hajar akar ila thmu bandi bat ita gi breuro ngin sasai kerteng habide ibudan bantah gine ngalai I kukut kubor mencua bat mentar on sedang sai biang ban kerdem nyamrem mi kita gi bodon keti ban bandili lam ya kene ku siap jong ka hok jong ki khasi khara gi bodon hane ka bodar area Hakbai day bat ki jingpen bet yo put usam hapdeng ki arjala uba Renington ling dot tongkar u chairman ka regional committee na kabanta ka joint visit harangkat ka regional committee na Assam ulei thush ki lat pathai Khubor baka basa menta ka day tang bakin le shaki jaka khapot ban ya kendo iki pajba ban kili hi naki la ki kwa ban don shakanu kalyang namar kumbalong menta ki pajba kimpen shaya ki jingkwa jongki namar ka badon kam tam ban rai ka day ban sngap ya karai jongki pajba Ula boy ka jing kerpat biki pajba hang ni hasor ki ban burom ki jing sngo jong ki pasa sha ki khapot bakin sngap ya ka jing kwa jong ki ban chu ya ki klam da sngo tho ya ka jing shem jong ki brio ki pasa sha ki jaka khapot ula ongru bakat kum ka jing sngo tho jong u ka langpi ka dang dei ban hap ha ka Meghalaya Shu le itu ban nakaliang ka Assam ya ki kattu kan ni ki jaka ba shong basa de ki brio ka jilla Meghalaya ka Assam kala nami ki tu ki jaka kum ki reserve forest kan ban nakaliang ka Meghalaya ki don ki kot kisla ki ba pen scam bakini ki di ki jaka ki ba hap hapo ki hima khas bakinom kren syu double kunta jadi nak tak tahu ni malak ni ulang ya baro akan ka join committee tehnrei ya ka finding jungi ka join committee ngir sarak akan ka regional committee haka bangen siap ban thir ban yo ban kren ban yo ban sim ki jingmot na la percaya biang ba ka jinglek jungi kam dei ka final decision ka dei ndangi ya thir ngin ya kren ha ka ne ka regional committee ngin sa submit ka report jungi sya ka sarkar jungi Pi Aisha habarok kan long ni expect kumba ki Ukraine maka ka will jik pagba ka will the factor and decide ya kan settlement te I mean ka faktor ka badon kaptam siya ka will jik pagba amar ngi Ukraine mangi ni Shillong na Shillong ngi Ukraine na kapta ka jik jik pagba ka Shillong hapoda ni lek ni wanno Terima maki ke syong tu merkas ni batraka problem ke joki ni hablong concern nam ta joki ten mar tangah kerpar maki bruju ngiru ngah kerpar ba ngin sko tho ya kata ba ni yakran hawa kare problem ni jalan riu ke problem ke state ndri ki ba face merkas ki kri kitu ba syong tu mar kata kerpar maki bruju ngiru ba ngin sko tho ya kene ke jisisha ba la kadai ngi bengin solve the problem dispute ke badan ka Assam Meghalaya kadai number 1 nam tajuk tu kibru besyong tu tinggal sengau ba ngiru ngi de pada respect ya ka will jong kitu kibru jong ngi besyong hak itu bodar hak ba ngindang hak ni proses betul tu personally karanti ngala ide ya bakal hak betul long on my personal assessment nomor ba por mengikiu na Assam kita plain areas kiba kham saporu kibun kisnong kikan hap na shina kaya tan pi ni kerap kham aja dapat na kata kalian ide ya bakal hap na shina kaya jadi ni suatu kamblong ke besok gamar bak Assam ru katkum constitutional boundary dan Indonesia o sangi kaya kabangi kam bet kidi kijongi baru sekatu ki Assam tapi kumta constitutional boundary udon seni sepo ya kebangi historically di ong kidi jongi sudah Assam ki ong bakitu ki reserve forest kalau notification kalau Assam ki ong kidi reserve forest kebangi pri pun ba ki national ki kasi jongi kita sa itu kisah tak ada apa Assam tundon ki information aja atau kidi bru jongi haki ngi mat paketiat kisno bari kalau ti ya ke baki recognize baki de kita gibaran jing dan kita dispute kide ka kata ni ti kisno kan bahangi ti bun na kisno namar baki kite namar kini ki brujungi ki don bet Meghalaya ki board ro Meghalaya ti ki hapru hagi ni kima jongka state Meghalaya jong ti kadon ka major exercise ya ke bangin dia situ kalau
So tempat ik bagi lalik kuwi gila di idon lagi cekeman makan baik bat ko na clear ki haki social media wala kamde yang abang na airport ki finding pangilap dan rin marka haki social media pilih untuk haki pangilap secara bari haji share to dari Assam Khubor Na Ka Jylla dan dari kalau surprise ya baru haki pangilap 100% agak boleh room lagi hajar untuk kira ketiba orang bangi gintal na so tenat ya kayak wording ke buku Chief Minister Assam bawa ong bah in respect ya kaji kuat ya kawin contoh kata wadlah kan untuk tan lagi orang kata kata untuk perkara bari Khubor Na Ka Jylla Assam dan dia English itu kadang kanu kaji sebentar kaji itu nak cuci perkara itu ke bagi kuat benar mereka kita kata ngam dakwa na ya insight report tendai kini mar ayo il bagi social media lah syai pala bagi social media te syukur Ka HNYF Women's Wing matakas ngi katpratari unai wing hapakrench kilap sai Khubor kilapan pawe ka jing sngo khia halor ka jing kento jong kwai ka longkme ka balakren tomet da ka baong maki maram ki dei ki rio poi a nakaliang ka president ka HNYF Women's Wing ka kongbi jirwa ka laong baki maram ki dei ki khasi paka Shushu kalau banjur baka ni kalong kami kadai ban pensyaya ka jing ong jongka baki maram ki de ki poi ai bat ba kadai ban pan ma mardor lem kumta da ka senghi kan yat kat kum ka an persyaya ka nakaliang jungi kum kaseng long kami ngidap da ka jing smokia ngidap da ka jing snow du jing kermen kum kilong kami namar kimi kum kane ka kong hatimai karbhi haka khasan tarik baka keren penjak buram ya ka west ya ki nong maram baki dai kita ki mustari ki dai kita ki nong syong hapo ka surok ki dai ki poi ai sisngi ba nakaliang jungi kum kaseng ni kuwa aru ba nakaliang jongka baka dai kalong kume baka dai kaseng long kume nga dai kata ka biti jurwa ngaka yang alaka hapo jakrem mo kerwat ngadai ke presiden jongka HNYF Women's Wing ngabat jongka state berokawai bat ya kan ni ka long kami ka penjak buram na benta ka Shillong West jongi bangidai kita ki nongwei ki poi ai sisngi bat ni kwaru mangi na kaseng bakidai ban pensai kat kum ki kot kisla maka yang ki Nong West kawan rakna Bangladesh lanena Pakistan kadai ban pensai bat kadai ban panmap rumardor lada kampan map ngi nakaliang kilong kami ngin sim da kowe karai ladang ngin poi saka ainru ngi habanwat namarba kani kalong ka beriu ka ba penjak burom ya ki imlang salang ya ka beriu nyau trap borok kawe namar telingi yang ngilong ka beriu nyau trap borok khoj laki dai kilong kami ki bedon sabhoy sawar sajantia samingi sangiru ide ki khasi ki bapura Ngimsim dai kita kiberiu ki bawan kumboong kani bangide ki poi ai kaktin kamut ayu kade ban sutu makaru kajing poi ai pikan yang ngide ki ngide kita kiberiu ki bawan na po Bangladesh laningi wan na po Pakistan ngide ki kasih paka nadu meneng ngong pi bangade ka biti jerwa kabami na jakrem ngade ka chnong jakrem khat arsnem ngamot lapo jakrem Nrai hadu mending apot kelet reaktif la jong namar barai ngaburom bau sopet hadu menta udon ha snong jakrem kadai ka west kasihil tika west kasihil jongi bun ngatarai bakan dapet ya kani ka media kan satip baki west kimdei ta kiseng nong kami hapo ka dong ka snong nrai kidei ki babat ya ka state bro ka wei ban pek ya ka bah kamiat jongi kentai bro Tengi ai ke por ya ka bada kum nor kadai ban hapo ka sitayau kadai ban panmak lem dokum ta ngi na kaliang kaseng ngin haban ya chakmat kat kum kendon ka ai kaseng ngi dawa ya kata ba kadai ban panmak hapo ka sitayau lada kam panmak ngi na kaliang kaseng rengkat bat ka wesi bro ka we ki bangidon kaliang saudong jong ka briu nyok trap terlingin yang lada poi kat sebab poi ngin nom randen dalelairu asa west ma perwat
Kimi pa jonga kidang don chamau korwat ngangam la ban kren da kaktin Shillong gumbang kaktin seorang gumbang nong shani ring adang la iban kren kaktin mau korwat te ka wei pandeng asngau pang mien sim bat pang met ba hadu kat nies ngi ngampat ju kren ben hano kat nie bang la he hadu kat nie ka kami la khala he yang kat nie ngampat kren ben kum hakata kanong belim ladangi kren ben ye ki nong belim satay bas chong hu yor hu tha kin so kum no lalangin ong iki melim tat do kin so kum no kidi ban don ong kiting so nrengi ngim ju kren ben ya no bat ngim ju nyu po ya no mono bat ka wei ngidi ki mau kurmat makna ngidi sawes makna ngidon minister be baro nadu kad konferensi baro ka wei kemut kidi ka mau kurwat ning kwang do bakabat minister ka mau kurwat kam judu minister hadu kan menni ki singiru ka mau kurwat ka kadai bandon be wei minister mau kurwat ladang ngidong ka sawes karong ka kabaduk makanaru ngidon ka laka jong ka jingim ka jing ka dustur ka risti jongi ngidon pan ngidi im laka jong ndai bangin kento ya noru lada ka kadai ka briu ka badai ban sutu bakadi ka long kemi ka bala he la san bala pen he pensan ya ka badon ka jing senang jing kraw ya ka bala pen he pensan da ka kemi om dai ban sukara no ka makran makan re ngidi ban don ka takam bensim bas no senrang ban jim im kum ka kemi ngidi ban long kum ka takam long kemi ngim dai ban kento ya noru balingin kento ki wei habaki wei kim cu kento ya ka pidi man sultan nat bang ngi im para kasi ngi mi nak dok kas nam para kasi ngi man long lunti para kasi ndai bangin longkar kasi tangka kentin ndai ka kam pim patip hai pada ka song terai taktin kasi pidi man sultu ka taktin kasi ka mut kumno ngi dai ki snam ka dok kasi ngi dai ka snam ka dok da udkhar ngi kam simjat nukpa ngi simjat ka kemi nda ka daw ngi longkum ki kasi paka te pim dei ban chu kan thok klumar ya ka bom dei ban kan thok namar ngi snow si la dang ngi ki we kan thok yang ngi kan thok ya ki ngi snow don ke snow si ban ngi pang ban sim ban ngi Hadian belapan mi hukum u Joint Director ke School Education and Literacy ban kod admission ki kena bampat yo admission ha ka class 11 ha ka West Janja Hills na ka liang ki nongkit kam ka JYF ba JSM ki laong baka jingya ki jong ki ka lalong ka job ha ka baki kena ki lala ban lit shim no ki form na ka principal jong ka Government Boys High Secondary School Jowai Presiden ka JYF OL Taryang ulai kuble ka JSM bat ka JAC hari lom jantia kabala don bentaha ka ka jingya ki kumjuru ka tanat puli puthi ka sarkar kabala le ka don kam tami ki kimeki pa ki kena ki bala long ki bayaisha Uribok biam President JSM Western Region ulaong baka sengkala kershan ya ka jingya ki ka JYF da ka bakentu ya ka sarkar ha ki number 1 bakam day ban don biang kum ka ni ka jing bat ka sarkar ka di ban penhe ki kamra class bat thungru ya ki nong hikai Yongi daman sekian ga urlong awa deya I gani ga tinta ga wana u joint director wa pa ga West Jenti Hill wa de eu ga jimbedip wa gani ga admission yong ni kena ga do kelas wa sedang no ga do kapra terik ado apon terik wa lai lef chim mi form yongki na ga office yang principal yang government boys higher secondary school Juwai te ga deya ile cucu ga jimbedip na u Deputy Commissioner wa muram yang West Jenti Hill Garot LS Dai hawa ole negaliang yang udah pa wa citi cega sing cega Jenti Federation wa da kana wa da penskem cucu hajing ita wa ni jing ya admission yang kana wa sedang nega kapra terik ado apa menurut terik wa cim uniform na government boys and rega ni jing ya ki yang I mamman ga job ladam em jing ya krelang wa gi wi tawan gi perlok kam tam gam ga JSM wa de kerchan borba kerchan ye gani gajing ye ki yo gi ye gani ga admission yang di kena skor te aku play kan pang ye JSM wa da gajing kerchan yang pi man gajing e mesin ga pura ye gasing hawa ulai ye gani ga kam hodo oyo e jing job wa da do le gajing ku play ye ga education department le wa da chimkie ye gani gajing do kelas yang di kena or lum jantie gajing ku play le ye ga JEC lum jantie gawada gajing kerchan gaw purai gajing ita gani kam do kelas yang ni kena gajing kublai yagi kena skor ke do kelas kamtam mi be ki pa yang kile kamjo Hakajing lang play ya ka milk parlor ha men thong jwai ni kasni badru ka jing pen smutu pa ba halor ka jing don kam ka dut u director ka dairy development ka sarkar jilau LS Shangpiang uong ka dut ka de ka jing bam ka ba biang lun na dong sadong namar ba kala ban pen yo lu ya baro ki jat Barok kijai vitamin badon kam ha kamet ubreu nadu ki protein, carbohydrate, mineral, vitamin bat kiwei.
Henry Kibreo haka jilla jungi pat ni di dot tang haka por batang red andala he pan ni penduna bat sange no kat ba ka jing shahi ka dei ba ka don kam bandi naro dang red hadu bantasan darang ba kumta haka jing ya dei ben pen kiwi ka jing pen midun ule thu ban nak yang ka sarkar ru kala pen tulun ya ka kam da ka ba ajing ya rap ki nong ri masi ki ba bli dukan bekinde ya ki dot bat ki wei Lingbagan ka scheme National Program for Dairy Development uba syang pliang leto baka jingpen kre ban snai ka plan hamukla kalayat haka bahaka ni ka plan la amang ban penmidot kumba 1000 liter man kasni ya ka ni ka plan en penyat nyot ka milk union halor ka jingtmu ban bod yaki rukom penmidot jangki we ki jaka bala kios khmat haka ni ka sngi la don langru u Dr. DI Kajam District AH and Veterinary Officer West Jati Hills District u wahe chnang mintong el pok tai bat ki we haka kenta jong ka technical session pat ka Mibel Shilla Dairy Officer Quality Control kala batai penshai halor ka phang pasteurization and preservation of milk Kasahida Kindia MSc Applied Nutrition kala kren halor ka phang milk a complete food bandi don ni gide gide bundir gi bam ni do ni gide gide bundir gi bam do ya ko protein ni on na do carbohydrates ni on kham ka jam ni bam ni dan kam ya gi do nilai suki kerkom bam ni ke sedang ban kelah ni sedang ban penbot lang ni gibe begini le keleng ni le gibe ya bam ni sedang ban penbot lang ni ko TV na pet hakani ke juk ke jongi rom daru kini kinori masih kita kinori masih belingkong sedang menteri ya kini masih dot hak state ke jongi kamde ka hajain tayels kene gede ya berokhai khasi hills ke jurhi jantels ke jurhi pachagaro hills ke jurhi kene gede juk ke belingkong ke benang sedang menteri ya kini masih dot swai kini beri masih dot kini tangki khar nepali di khar bihari niyo ya kedot ke jongi bagi dia wandi ki kisam jongi kador kalong kat kum ka jingbha jong kador kat kanang bon ke kadot kata kadot kanang ta tingi nim juyo ya kata kadot ke bapura ke ba kini awareness program ke bunyi ba kadot kedai ke jingbam ke ba biang rot na dong sadong hagi singim jungi kum ki priyo isem ba nadu ba hayangi idi dot Nilai ni sange no, kat bilang he ni sange no, bijing di dot. Ini ni kata no apa? Ni asal dom lagi perlok, ba kat ni menang di dot, de kat pi menang di dot. Ni penduna no ni jing di dot kat bilang he. Tiada ni dalam ba ni laklet no tak jing di dot. Nilai hak jing snow bijong ni, asai ikong setun syai file si betru, ba kat dot kadai kata ka bijong ke complete food, ka badan dot nadong sedang. Ka badan dot ikilong kila di dot. Kibalasan tu gila mendidot, bat kita men tu gila mendidot. Nama kadang kadang barak haki, kadang ke protein, kadang ke carbohydrates, kadang ke minerals, ke vitamins, ke bakal met ke jong beriau kadang kam. Kadang ke jong kimi kibla benda ini tadi kat penginang he, idan kam kadang ke jong kimera, kadang ke beriau ke jongi, kemudian ke beriau ke begila ben ada ialah dia kalau kadang jong masih. Kita kata kini kedut masih kalau popular ke putih kau koi. Tekum bakalong ni India kedai ka. UMLA ka second July constituency wailat miki Shilong ong bakum usam lau belai ia ka sor July na du ki por menchua ka bayai ne bet kumjo klem kanu ka jingkeladur. Bat ka jing trang jung uban wanra ka jingkelane ka roi ka par ula tresh tom ban wat ki lat kilenti lengba kitna tre kam ba pher. Kumta yutu baka sarkar jilla ling baka tanat Urban Affairs Department kala khot tender na kumta ka scheme beautification of Jawai town ne ban pen internet pen ipui pieng ka Jawai haka dodging lot bala mang khat ar klur tam haka jing yade ban pen bha pen miat ya ki surok hapo Jawai ula ong ba kwa ban long UMLA ban shuripe be mhamman ka sansnem henry kumba ukwa ban pen pher ka quality ula yutu bula de pen rung haka smart road na ka World Bank bat kumba lai pulai kilometer ka surok an siang kat kum ka juk thamai kata amsho ka bor breu henry de ki kor ki bor machine ka ba yahap kat kum ka surok highway bat ya kane ukermen ban sa khat tender ha ubanai kelalung ko jong usnam ban 1 ula pen tip ru baka ngot project ru slam show bakan la ban pen poi shajwai hakabe de bat ka pumping machine ka bapen poi shajwai UMLA wilai thua bakala don jing thot mata namar la arphos nam tam de ka jobe kumta ula pen sngo show PHE minister bat yakaneru la yo sanction ka basa tang pen poi contractor show ye thua ba ya ka mini secretariat ru hakasngi ban play mau yu nongrem on wan hiaru chief minister daladehi
Naka bentaban penlat ya ka jowai naka jingkap nya ha ka baya debat ka traffic upen tip baya ka surak bypass na kli tersi ka ban penya so ya ka jingking kli yong riang ha ka jinglut ba kendai punyo klur ya ka niru la dep ban khot tender. Hagani sang senem le penchnai ni sorok hagatai sang senem le penchnai ni tu sorok na kwa au sin de chna to minimum une ya chip house nem chane demite yo yo no concentrate cheki vi ton ki lai tene chai dau ne liam yong na de pemsia ne betau penchnai ni sorok po juai haka ni ka smart road ko ong ni hana khang ni ka world bank na ka world bank kwa kamale phau ni kilometer kini sorok ke existing road tu em po juai yo ni yo siang no kat kam ka modern technology untuk de kami por berim siang de gibru henry siang de machine kwa kam ke quality ko man cha highway kate to ko de lai chmat ko unity jan boy kan ho dang prepare ye DPR hopefully by January kate le pun tendar lagi ne mental siang met ya kini sorok ko em po juai yo ni Ka jingsamu MLA ka second Joy constituency yaki borti bread newt chiki dorbar shnong ka Joy kadang beteng hene ka sngi ha ka jing elang sam borti bread newt ka pelapan long ha indoor hall ha ka dorbar shnong lak thlabo. Mereka paumut ki nong mi kmat ni ki dorbar shnong baper kente bat shenrang kilawan chimti. Ha ka ni ka jing elang sam ki borti the newt Laya don lang ka executive officer jong ka Joy Municipal Board ka Kong B Bla, u chairman ka Joy Municipal Board F War, u president Senjuk Wahet nong Joy u A Nyangti, u MDC JHADC u Lamin Batkiway. Numbers to nang ni bisni nang ku chu te em kami ya how I beto pian te sia ko ben khanai ki ni liang yong municipal ni liang yong kre stom na ru IO kat chairman yong I mem dio tia chom te dem te lai ti kamu man kat te dem identify ye ro bi kat how kawa kamu chispa eker ko da paji kawa kamon na da ong ti pa ho ni tho bi kat how perkat bechwa to yang san house minimum yang san house chanen to yo ne tam yang ni kat tene te dau na e ni ro yang in tre stom yong ki te kamaman katte de identify galan ko warangkat ko de yo I yang approval na department prepare and task force committee ko wa katte ka madang sa te nyam na kanal chairman di sedu na forest ni ni ba forest to em procedure yang ka hab to lai te kamaman katte de identify ni ka thau de yang kelam ko tre thau ni yang task force committee de kamo tu de Namar ka jing jia ka jing shlei hakeleng ki jaka tang shupoi ka ayom slap na ka liangu MLA ka pintorum kra uba AL hek haka sngi palei rengkar berki nong ilam shnong ki officer na ka muda berki he pulit jong ka nong mensong police outpost kilali benjurip keleng ki jaka ki bahab haga te ka constituency habe kren buba AL hek ulei thu ban nak liang jong u kulali ban pe ya kan nala ka ba man na ka snam ta ka jing joru slap ki pa ba nong shong shnong ki kan du jing na ka jing shlei bat kane ka kenti ba menta kila yo kamang tingkan nak minta ke skim she's passing. Dengan latang ini portion siap kadang lang ada kedua di ladap. Ini lang kita nanti follow up. Kung ka site plan kasi kadi kami kan. Ini habay gravel so na say. Kinanta ng was concrete like post centimeter kanon ka gravel. Bentang sini one page expect ya atli jaka. Kuwai ke jaka kadi benti ya gatai ka kadang gamuri yang dia po jaga Presbyterian School baga floatman ka snem. Ngelayo daga sanction ng job card daga MNRE UGS katulong ni sedang no mentahi undang-undang yang sedang no ini pet bahado kanu kala abanyada na ni giding dapon
Takata kada giway ke inspection ke bagiwan dan benta benpe ke jige ke kia kasan ke bagi kumun sunsun jong langgading ki kendu halor ke jing dapum flood ke man lausnam tinggi dan bok sibone mengelayo ke sanction napo ka cokar MRGS bagi nyok sedang no ini ka bagi ngipej bahadir la dep ke dia nala baga tu gemuri hadu kan nu awara ke jing mentoy ban penduna ke jing dapum jing slay aga jing jaka kebaar pada hang ni po muda kompleks kepada ke bangikwa ban ajaka na utagi police department ke outpost police station mo adu menta gi Shillong borok si attack snem Shillong hante hapo yo nomor som pada ke jingra lang jong Shillong jingra lang jong urban affairs department jingra lang jong police ban manga nong bikmat lakal meli nang ni ya shimi ko ke jingwe menjur lang bala lang ila man penyo ka jaka ka biang na menta ka police station kalong jing mentoy ba jing singai na menta ki Menteri Rang Baka Jylla Conrad ki sangma hakasmi paleu lapan bena baka sarkar Jylla ka thumu ben longbun ki tamasa bat ki limpong jing lekai bapher haka jing pen kre jong ka Jylla bandap sanpos nem ka Meghalaya Habekrem ki lapthai Khubor ha baba damgre West Garo Hills Menteri Rang Baula Ongru bagi thumu ban khot Menteri Rang Balu ka ri Narendra Modi hakasmi baka Jylla kandap sanpos nem kata ha uklalan kon arhajar arpoar 1st of January 2022 followed by a very big program in the state capital to mark the 50 years of our statehood, where we have invited the Honorable Prime Minister to be the chief guest, and we are awaiting the response from the PMO. And post the 21st of January 2022, also we will be having a number of programs and festivals throughout the state. To mark the celebration of 50 years, we have today launched the official logo for the 50-year celebration. We are also going to be starting the different social media handles today. And post that, as I said, many programs and festivals will be there throughout the state to mark and to celebrate the 50 years of our statehood. Part of those programs will also include inauguration of a large number of infrastructural projects throughout the year. It will also include a Northeast Youth Festival. We will also be hosting a number of sports events like the Northeast Cup, like the Table Tennis National Tournament, and many such tournaments, including the Meghalaya Day, the Meghalaya Games also will be hosted next year. So therefore, a large number of these programs will be held to mark the 50-year celebration. And as I said, today, along with the inaugural program of the Megong Festival, we are also launching the 50-year celebration program from today, which will continue for the next 1 year. Now up to 21st of January, and on that day we'll have a big program in Shillong and the district headquarters, followed that again by a number of programs throughout the state. Batagi di Khubor ngila po siya bukod, tak ada ruming ni siyang biang kubli sibon.